Guys, जों tabak dicumuk. Dicumuk फायलायजाक bisa video shoot खालामनानै nih. Kalau nggak itu nih nggak penuh nih. Orang kakek kena ya na. Jadi kamu mau fai tunggu. Nggak itu nih loh. Boleh guys. Yang foto mulai contoh yuk. Boleh guys. Stop aja. Ada yang lezat, ya. Yang lain lah, syuting kalian mana pura. A few moments later. Tabok sok pajak viewpoint dulu mah tuh viewpoint sok pajak yang foto nolak yang gue. Oi hande. Mau suja, agak suja ya.